Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shilingi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shilingi 20,000 zonka rero otegereza omucago kusingura bihembo nyamwinji ubwo uri kwerebera TV buri wiki buri kweyandikisa ni kongera mice yawe okutoranwa okwetaba mu draw yitu buri rwa mugaga shaye mwene chweka ezekiro waheza kusingura no basa kutwara ki wahangura ninga bakwe musente omukash emirundi yiri kwetaba mukazano ni kwene mice yawe yo kusingura eri kweyonjera mweno tarindaho tera star 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwa hati akarone kagambwaho buri hamwe Nehinda mwenda ebyokwezi okwa munana 2025 omugihangwe erizoba kwa kusiyawo ni Michael tumwachire mwijukuru mwami kandi nyenda tutandikire omurembo rwa Hoima aho amafuzi ago abirariyo omunyamyoga ombyo butegeki omurembo rwa Hoima Joseph Bisanja omucyaro cha Bujumbura East omuri Hoima West Division Joseph Bisanja mbakujyango abana be bwa hati Nabarara kisho hongera mbwanyuma yo kushanga ngu itakero batwiremu ryo mu cyapa cyo ndijo muntu reka tugarebe uzgo abira ryo munyamyogo mbientunguka ningash investor omurembo rwa Hoima Joseph Bisajja twabashango mu cyaro cya Bujumbura East omurembo rwa Hoima nuko kutebeze nako ibarukurabamo ahabutaka erishebo yabasigire okubahindukira kabaro mu nkito Roya David ayasindikire abantu bekwasire na Kasimu defense wa Bujumbura East akutuhiganiza kandi China kituku mukora mu ijukuru wali aho bigajuka titwine kitwakamkoraga titwine kitwakamugambaga kyonka kwiganize family yaitu nabagamante itaka bali guzirize investor bagenda kutubinga aho bagenda kutusenda aho basende nebituro tufunira kutinisiriza kuyingi nibajani basensa amabare ga hadikowa omukibanja kyaitu ovuicho omuntu ututamanyire obutu akagwiza bakani basensa amabare ago bakagamba ali Council David ito tutakumanya otutakaguza geitaka neitaka tutakatundaga itakeru kugambwaho niringana hikemwe kandi nabagirango ishebo akarugura shiringi rukaga emyaka yira bitu ngo batungiro kutina bwayima yo kutunga amakuru ngo bariyo mu cyapa cy'abandi urukumyo ndasanyira gumya kigura siringi rukaga bwiro nakigura haro mugenzi arafaire kayibali eitakeri twikayireho tukarigura it is our customer land eitwako yaringire by purchase tushagitaikaleho tutakwate tutakoleki itona niho batulekere itona abana tuli baisikimu kaga abana kuyakatuzaire no mwojo omu obakutanyasi na Kasimu defense wa Bujumbura East tutumanye tubakoze nero si wanuka hwe Manuel bona tukubatere muranga ntubamanyisa batakabona bekiaro kinu ne town hone hari tulimu ingwa kizitone kikutugwao bali abo abatuli enyuma abakutukoraki bakwiganiza abaze basensomo ebibale nyina nyo wali hano omunjumunu nakabana agarukaho omubwiro obo ebiro 20 kwa katanu yafu ebiro 20 okwo mukaga
abazire b'abaana aba bakafa kandi kwihabafa bakatandika okuteganisibwa omwami David Mwesigwa obu barikutungamu akakumu kuba ari enyuma y'okubabinga omu itaka eri. Obuhiki omuntu obututamanyire obu twakagwiza bakaba nibasensa amabaale ago bakagamba ali Kanso David ite otutakumanya otutakaguzaga eitaka neitaka eritutakatundaga obu twamazire kurora basensera amabaale ago zikaba saa 12 za Rwebagyo gakaletwa Sinotrack. Nyakuteekateekwaho kuba ari enyuma y'emicenjano egi David Mwesigwa yayehakana ebiri kumugambwaho. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto. Omurembo rwaho imatwargayo reka nkutwara muri Chenjojo ahi abesimbire ahantebe zeminyeto mu kibina cha NRM muri Chenjojo nibenda ngu abarikoze eminyeto bwa hati bagumize muno bagikozesa obutosha butari mukire akakaruru konga. Reka turebe cyusiraho. Eminyeto ejebire ryo muri Chenjojo district erukurondo bushadi cyahantebe zitari zimwe na zimwe aha rurengo rwa district ni hanga ryona. Abantu benda kurwanisa ikintu cy'eminyeto kugumana yakoresubwa ombwire bw'akaruru bwonga. We want to address 3 pillars in the NRM Youth League. We are aspiring for the national chairperson of the NRM Youth League. 3, branding, power and influence of the NRM Youth League and empowerment of the structures. And 3, employment opportunities. We will not stretch them to completion, but we will address the unemployment issue to a certain extent. Branding, we are including ICT in our inclusivity agenda. We want to bring back Musoga to the top of the game. Musoga has been dominated by NRM, but over the years it has slumbered a little bit. So our first major intention is to bring that glory back. Then on behalf of the young people that we lead, we want to create an NRM youth league with statistics. We want to know if it's in terms of employment, how many members of the youth league have studied, and yes, what have they studied, such that when we go to the president to argue, we have the numbers. Western region means abo isonga wacu n'isindira z'intego egentebe no kugira ngo kabirari bizibindi mu singanto abayisi ko kumara kukomwa just to mu gihugu bitu ubruku kwao baba na jenyu bitu hatinka kato basi ya sisi ntebe ya vice chairperson Western region inza kumekinga sure kuba mari kukoma still ntebe tuchidire government ministers kugakura mu chairman witu yoreka kuta Museveni niko turobingire singanto abahona binene ntebe kanisa zo kugarura eminyeto rugiro mu kibina cha NRM ikazumbe bine bindi. President Yoweri Kaguta Museveni, the NRM Youth League is with you. Where the NUP say protest vote, we say Z. We say progress vote, oh yeah. We have come to believe and we are going to indoctrinate strongly and make every young leader that has been indoctrinated by the NUP fallacy that we say progress vote. Life is progressive, a progress vote, oh yeah. Progressive education, UPE, USE, progressive economy. Our economy is growing gradually and steadily. Progressive leadership, progressive democracy. Honorable Tanga, in favor of cattle birthers. We are going to make sure you get a block vote here, such that you can also get block vote from your place. Gasha kwa Daniel Bingana. Nakutwara mu district ya Isingiro, Minister w'ebyamatungo Lieutenant Colonel Dr. Bright Rwamirama asimire nkwatanisa erya hagati y'abanyadini hamwe na government okutungura ebyanga bitaro bimwe na bimwe omuyihangeri. Ebi Minister bigambire aha kusima ko musosorodoti Father Prosper Ampeire owa Chempara omuri Isingiro oherize kutunga obusosorodoti. Reka omnyamakuru witu ari waswa atwebukiraho. Okurjerra hari Minister wa Mirama amadini gariyoni gakora umurimo gw'amano kuretaho intunguka obwegaru kwera government na munongo mu kutungura amarwariro no kore ndijo myoga etari yemwe nemwe. Hati family egi mwariba ebyafari byabo n'ekishongoro cyabo omuganda gubahire community muhango munonga mbweni to government yendu kujwekera traditional religions tuinaha Catholic Church of Uganda abasiramu
itwe ntuzeba nkapata nazo mu development ahubwo hariyo ekereziya hariyo ishomero hariyo ekereziya hariyo kuyamba hariyo ekereziya hariyo community development hariyo ekanisa the same story hariyo mugizigiti same story so mbwenu nshemerwa munonga twabantu za mikoro nkeji kuza abantu abari kuzagumizamu umurimo ogwa community development kandi no kukuma family umubyobuhangwa no kugira imico. Omukoro gwo kusima kwa Father Prosper Ampire biro muri Chempara Kakoma mu district y'Isingiro. Tatito Munyambabazi Nubunandira nka member wa family nka member chekeki kandi kabilisa wa government iki. Tujiro mbururu gwa primary buri byo bwa yero ubwayero ni ko kutujaho umudini y'abakristo mwarunda mwaheza mugaruka nkahi ahamuramwa abatabaze kurabamu mwitekateke tuze kurunda karuruka yero. Father Prosper Ampire arukwerwa abantu ba Father bebembire kitambo cya misa kandi ubwo asimire bona bamberireho umurugendo rugona manye kino kikokogeshaga mayanje eshaga mayinda ganensya kandi yobutwire erasheshe cyabwanyu nabwa benji babone kusasirwa ebibi mugume mukore muti kunyishiraho Esirete twabona ibi muzeyi witu bazaze Roma wabiriho umusomesa myaka 15 asege sije mutajikunda abanyabuzare ba Prosper basimira umwana wabo ahabwo ko bahise kitinza n'abazire bintu b'abanyabuzare munonga amwe ni shenkuru abakazaho yazo mu seminari ya Kitabi wagatarato nje mushaka kandi akaguma nashaba munongo ruhanga muhwere icyo cyamuremere umbana be ningo mbijwe ragero wacu turunga na family twakutibekanizayo ebahasa ya miliyoni 1. Message shikirwemo abajwekerwa bedine nkaturuka ku rugo muri Sudani y'amashuma abacamwira abantu barukoreka bimwe mu by'ubuhangwa okorwa mu ihanga ryabo. Gashakwa ari waso yabare arwaswa kandi agihangwe gakiriyo gagendo misho konkana nishabangu ondeke mbenzo mukahumuro kace turagaruke ntuza kukwegitaho Elias Rutugusa ariyo mu district ya Ntungamo abase kutugambira ebikufa mu district yabo umunyakajara tugambire akaruru ka municipality nekagarukwamo ningati kagarukwamo okuzagarukwamo kirigirirehi ningashibo abebembezi nibakigamaho guma ha TV West amakuru agihangwe. wakoze samumu nubu inamani ko kushashura ibishare byawe juba kandi hatari okuteganisibwa uri koze simu yawe yimata star emwe mukagitano star inahashi ninga shigo scanning code ku downloadinga momo app amashanyarazi TV school fees n'ibindi byinshi munonga chorobi kandi nikiyambo butashisha bwire iwe ya simu yawe kuretera kuchiraho nyenda kumaha matiso atakajira tokarwa kakuna burayu ndakutiha mkamse kibachi obure obuya tumoreta Nomte umuganda iza twitirizana umuntu ongeje
amagara nigakira magana tugumanzibwa no kugezebwa ahamagara gawe ukurwa mu bahangu abo turi kuretera rero bakakwatira inama ahabikwatirine no kushemerera kutwariza amagara gawe twegiteho buri rukubanza shaha 3 n'icyo kaziciro nigaruka mu shaha 5 z'agasheshe kubo kubanza. Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kari kwaza kwindura amagara gawe uguri koresha shilingi 10,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 10 hash asimu yawe abwa shilingi 10,000 zonka rero otegereza umucyo boxing ibihembo nyamwinji uguri kwirebera TV buri wiki buri kwandikisa ni kongera mishye yawe ukutoranwa ukweta bo mu draw yitu buri rwa mugaga shaye mwene chweka ezekiro waheza kusimbura no basatwari cyo hangura ninga bakwe musente omukashi imirune ukweta bo mukazano ni kwene mche yawe yo kusingura eri kweyonjera mweno tarindaho terasta 238 star 10 hash uyegita mukazano gahati akayone kagangaho buri hamwe twegiteho aha programu yareba hindijere ahitoro ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza ibiroto byawe ko nabeninde bantu kandi tegatika ngo uza kushwera nabasa kuba naza ko mu abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda ituntu tugamba urungereza this is Nisa. We cannot keep quiet when you are leading us astray. Nibona kurire heda masa yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Heda masa yayuruga. Very good for. Yega kurabero mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunde chumuzo cyo kwangura kandi okega no kubikira nyenzi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya ubusukuru fize bura ukaba no yigomba kushoma kintu profession cyo wabe no ku abashomeza kuna bimbariye mu shomero ndabari smart bakaba barashomeza bitwa bari ngufu na za stocking ndingwa za kaki abajenyi bitu babana batuganira ahabinte baraberemu kandi nubaba bino no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi tumunsi konkanyizirwa shaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagamba ki reba hindijere nebera ko Sunday shahi naze cero aha TV West Hong Chiriyo makuru agihangwe kandi turaza mu district ya Ntungamo ningasho municipality akachiko ka NRM akeberagiro Narshi NRM Tribunal karangirire ku akaruru kabanyishengero abantungamo municipality kukagarwa mu omero 2021 enshongeji erabanyisemo abatezi bakaruru kandi binji batinere ahabwenkoni no bwimukero kucara kubaho na mnonga akarura kabaho municipality twaza kwegitaho omunyakajara Narshi Ntungamo municipality kandi zoberi tubija okureba munonga aha karuru akachiko akare ningashi akoti ya NRM abizire ngo akarura Ntungamo municipality kakagenda mu muringo gutarashemire kandi akaruraka bine okagarukamo natayiraho bamwe umuri Ntungamo municipality kandi zafite na tocheji ahashongeji turebe akaruru kashemire kwa kagarukamo ebyo nanza kuganiraho ninga kashemereye kubana kagarukwa mu inshonge zabireho zona nza kuziganiraho ndi Ntungamo muri municipality kandi aniza kugenda nimbuza abantu batatu bamwe bagende no batha intekateka yabo akarura ka Ntungamo municipality kakazamo imivuyo minji kakazamo inshonga zitari zimwe na zimwe hazamo kutera ati agasi hazamo kurwana
polling stations nyingi ziziratirwe kandi abe biragiro nabone ukwe kureba kugira ngo akarura kakabase akubana kagaruka mu karere kanyakire anyakireho bamwe ababire baryo mu karuromu babase kubana batugambira akaruru bonu bareba kakagenda kakashemere kubana kagarukaho aha rubaje rwanje nyeneho umwami Philip Ankwasa kandi nume ababire esindire umukarura ako kwata inara mebendera abona kwakira ahore mnonga mwana tugusa nangani bamwe na turebe kwe ingira fara mu cyo gufima abanyatongo muri party abo mutuma gumwise nimworeka ahubwo mutuma ubukwanga uburyanke uburyanguzi ubushuma bakaruru muri tongo municipality kanyinjira yenda kusima tribune yetu ya NRM amundo ko bikire muranga bitubintu bagambera mu kantongo municipality tutwine flag bearers we speak tunga NRM tukafuna flag bearer aba itwara mu karuru abakavyo akayeba mu karuru ubushuma nabo byanko bayo mu karuru kungishita kwitizangana nabo kaba tribune twatwine shonga zitu nyingi shonga yo kubanza tutwine flag bearer ejo tukizangana nabo kuko cyatse tukafuna flag bearer kantongo municipality kabiri kandi bagambira ngo turabase kugira umugisha okutera karuro musezi 13 aseza na mukaga isi muri mu party yitu wakwagira kusharamu twana batugambira mushanju zonka nanga bakugira ngo tugareke makaruru kitu kantongo municipality konka itwe kabe sibero mu karuru yoka nakagamba niye fere kwa kwaza tumense omwe besibero mu karuru tinkwicezangana nabo mu shongeje akuba tine uko namba mukanda sana namba basabale ya karuru abawenchora bachara basanga namba ya karuru bakebuza kashi katarakatire abachitakagarukamo itobwe ntugamba tuti tatagacho mukaro ka seru za 13 zona tukwitizanga na seru zimushanzonka tukabaza kujana nacho kandi tuhagarike mu karuru ka session zimushanzonka kandi kumenya ngo estaratire karuru session zi 13 na kumanyisa abanyatongo municipality mwena mwije muteze mukono tubarse byanke ubushimanguzi kabuza kwicereza ona rebo kweto mbitwo ko mukutire abo batukareba mbajango mugarike mu polling stations mushanzo kweto mbitwo ko mugacere mwapiringa mukikozere mu itwe officially tukapiringa patishoninga tukamba abulyanko buryo muri tongo municipality tukirizangana nangwa la tribunal batureze bukumara umuntu bakutereza ansa akuzera batureze ansa bana tugambira ngo session zitakatire nimushanzonga kandi tumanye ko menesha bwena kubasagara ko the same tribunal petitioning about the same cases to when petition yiti nzakutigara nkaye tukigarumbato cyo kwisangana necho iri tsakugara mu kubihanga kandi chairman witu wachi no manye sango mushazire mu kwijanga independent kandi akarura akakuza ako babahire na mwetu muri already katera ite takaje cha independent icyo kubaza tukizangana n'iki na NRM na tribunal yabo mukantongo municipality tene flag bearer so tino kuna agent niza kujanga independent kandi already saka flag bearer NRM muri municipality then nyino kwicereza kwanje ngwatukoti y'abantu yo neza kusharamu okufuna flag bearer station kumenisha tuzitakatire karuru kandi NRM yagumuzana nebye kugamba itwe nk'abantu zako kugira dashon yetu ra taking according as we speak NRM not zire ngutura tuneka makombera within 21 days bakatugambire tukatere ebiro binga sinama skongo still station ziti 13 zagarukwamo kandi zagarutirwamo twahita kandi besimbere nangwa n'abantu batongo municipality yona okugarara koto mu bantu no batsharemu bakata flag bearishire bazikwenda tongo municipality onare bunonga onare baforopo abo teka teko byawo gunomo mbesimbere kandi abo kugira ngo akaruru kashemereye kubanka garwa mu polling stations 13 izabaze kwasatire karuru gatwire ndije wabira imbere nawe umwami Eric Kachafu nawe reka tumwakire atwe entekateka ye ningabo abari besimbere barumu bashara mu bicereza karuru kagarwa mu akando
kushaba kwabo nko kwabe kugamburwe kutashikirire ninga honorable nakwacira kanza kakankwatiro bari mnonga umuntu wanje tubusa abantu mwena abatunga mu municipality bamabariya mazina banyita nuwagira Eric Kachafu yomwe aha babintu bene ntebe ya memba bueno ikunzire mnonga kureba ngo twafayo kafuna kavuyo kinjaho mu karuru abantu bakabetebekana sekitera karuru kabo ngoko babintu bena aho muyaga ningashi obanekizubo baniki aretwa aho bushuma aho yumba kandi takabesimbe nabo kandi ababetebekana kora buri kimwe kureba ngo karuru kadunga mu municipality kaza mu Rwanda kaza mu Rwanda kunga hadi ya NRM tandikire kushobira kumanya NRM y'abantu ninga nayo muto yes atwine kandi to twine kandi na yetwara muntu we mukama wachi wa NRM kandi achezoza kwa abantu akaruru ngo rero bamadi cyabanje kariko yaje NRM ne abantu wale mesaba abantu bakama ba NRM kutera karuru unono yenda kuza kwebembera abantu watire unono ndakuza kwebembera abantu so kuntu tuzo kutina kunga nyo hadiya anisho gatingatire office y'iguru office ya chairman office ya national ya president Museveni office ya mama Janet izishaka kabedisha batebeka nzaba kubiki n'ikibina cyane kibagari kikaba kine kibeka abuzizishaho umuntu umwe nango wahansi munonga abo kuba government igi n'abantu bahango munonga umuntu wahansi no ushaka tabangure cyese n'abantu bose ikibina kakigaruza wakireba abo kuba hadiya batanje kutamse ikibina kandi tube twatandika kuchikundi cyo kinyesimbiro mwenare mu cyo bariya nicyo katire na nabandi twina tube twatandika kundi kibina mwene kumuriyambe mwatandika kutwagera hati maze ngutubintu biriza into bagaro mu kibina twubakundise kibina mwene mware wo mudomo nayenda kutabangura amruba kubenyisha abantu batunga watandise twekorechi oburinganiza offices z'ayiguruku zirabizeremere kutoburinganiza muri kitu bwihiriza ahabukuba obwebembezo bwo kureba n'ubwanyi yo ni banki sinabwanga bero ziratire karu offices zigaragaza zire zigera karu konga offices zezo ni deka muzikaba bias aho kuba ine cyandike cyara bisi yaje aho kujya musereza umushaka ziratire karu nyowe kanwa kagamba polling station yanje yamba amaseve abantu tubaratire karu naho hado muntu ya ishakabara nakoreka polling station yanje katira karu nyowe kanwa kagamba ndakindiriye nyo kandi hati awawo buringaniza buringaho mu kibiri rero nitonyije banjura abantu mureke tere polling station kandi tere polling station zumushanje kandi yanjye hacho abantu banje nibanyenda tugambo to amahero mwakora so mbwenu bantu mwe nimbashaba mureke twatanze isura baretera ameza twatanze turonde buringaniza itwije tubwereze kubarabe bare mu abo kuba cyo kuzire kandi twatambura cyo mitendereke mwene bantu mwe mutwe mukono mureke turwanere ubwemezi bwite mureke turwanere tunga mu municipality yitu tureke ngo twajirwanira hamwe kandi twajitungura turwo mu rufyo turwo mu shuma turkai nabeshengereza abantu ubuntu bwo bwi webare munonga ogwe ni honorable Eric Kachafu kandi nawe umwe umarere simbere antungamo okwatara NRM bendera konka twineho n'abandi kandi nabantu baburiju kandi abagize kandi batezwa karuru nabo reka mbihe kigambo kimwe batugambere betekatecera karura kakagarukamu ninga testekateko cha amazina nistekateko cha amazina ndabanyeta ino mu Dalton ninzarwo mpaka cell number 1 akaruraka kakako
kusasa munonga omutawuni yitu yantungamo akuba wakozesa simple mathematics nano tajire mu ishomero hareta kureba kikamukanga nikira kuba manyira batagire mu ishomero bagaje naki nka icyo kintu cy'amakacanga abo kwasi kategeza kutegereza kumuntu washanga ngo for example nka pack word sera singa y'abantu bakaruka kutegereza ngo sera tubungana n'ubuntu bw'umuteye umuzerwe yo bano cy'umusanga no bando takwazanira no byamerere tumwe bamba okay webare mnongo mwa Middleton sebo atwa kwakira oruredo gakama karuni yes amazina ni Robert Kaguru kandi wainara imikumba nishasha munonga kushanga tuza kutera karuru tuzo mbenkoni sterwe nkoni mbene kinani nshaba president Museveni akaruru kitu tukagarika mukona aha kuba inkoni zikaba inkoni twende tugaruka karuru kitu kono rebe nari ejero misho kugira ngo tagarika mukoze kutera mushana ubwo turiyo twita ekibina kitu webare munonga ntineho abanda ahandi kumaririza akanabo kanyakiriho babiri bashatu batetekateka yabo atubase kuba tuneho nando mukatana wa mwetekatechere garuka akaruraka twetekatechere kurungi obutakagarakamu babatatu police station iko mishatu keze bakanditse bashabe kandi estarati mekaru kamshanga tashire ibyo byo bishoba kandi abantu batuma municipality batakucezana okay aha wetekatechere akaruru tingitekatechere kagarakamu ahabishonga icyo kubanza umuntu wasingire kutabura karuki tukantungamo navashi ya person wa movement wakuna stekaho ordinateka uburingane zo mu kibina cyitse cya NRM muno ka district ya tungamo konka habwe ebyarugiremo tuseruza umushanjezo kurantu ahamutuma gwitu cyuko kugira ngo tugarake so sinanisha government ningashiga government je yarwanyisirize NRM bije basta mu mushonga zitu zantungamo tugarike makaruru ko nasezana mukaga okay aha ubu ni wa mahero yatunga no rutana kwenda nawe atenteka yawe akaruru kantunga mu municipality akagarwa entekateka yanje ito story denga abantu bantunga mu municipality dakamata uraka rya hasi ya service mushanga akwito kito tumanyango service kunisha zo tarati aba eshonga ya security ya berumu ito abita kutekateka kuba security side emwe so bafojingire nino wa tribune eshohuize mugito abantu ko n'abantu abatezi bo bururu nitu kandi tushango NRM ka NRM ikirizana cy'abantu bakujya ki bakwenda yonga kutwiramo okay webare munonga ahabwa gender balance twineho mucyara nawe katenteka abo kuba nawe akari involved dombatira karuru nyabo yitekatechere kugira ngo akaruka garukwe munini kajya kugaruka mukatashemire tindakagarukemo abo kuba seru ya mukaga teratire karuru akabahoje ecyabiro bakareta ebintu bitashemire decoration form bazirayo bareta ebikoze ki ebishamuriye zimwe bitaro wayanga kitu wayanga karuru ngenu nakituko kushasha munonga necyama ngo tugene umuntu narija ngo utakona kushaka karuru ngaho kuba mama wakakora ki akamutorana nabaza kora ki naza kubebembera nabatero ndije akasinga mama wakora ki na murabyo amwe kwasa ngeneje gwe kwaso nk'abantu abahansi tunga mo twine kiniga cyango abo kugira ngo nibeterera amazina ga Museveni ga Janet wono bakubaho ubuhinza bo kora ki kugira ngo bo nibo barabaheza amasasa nanengo niko kwazo kutera abantu bahansi okay enkoni tuganjize embere tunga mu municipality akandi abinji mwahurire tekateko byabombagira ngo akaruru atibetekatechere ukubasa kore bakagarukamo n'ubu abeberagiro NRM
bashazemo kugira ngo polling stations umushanju ezitaratira akaruraka kabase kubona kagarwamo niza kongera okutondoza ahanshongezi akandi tugumizemo tubongere na nebyo kuceraho antujagumizamo ntibeyongera mpora nchiryaho muri ntunga mu municipality akandi kubasa kuba inkusiyaho etekateko by'abandere kandi kugarure umterekana samayi kutumakira mu studios ahabwa TV nasigara ndi Elias tugusa umuri ntungamo gusa kandi ibirabiro na kimwe bitandikire nyuma wabasyu so naza kubari twitereza updates omakora gitu agande agihangwe omukashonshereje kitu aka science na teknolojia twakuretera robot erukora myanya etari mwenemwe nashi emyanya nyingi neyo kushemererwamo nko mabara hamwe na hotel ejine ekora okugabura robot eje bagetse robot butler kandi ikakorwa umihanga ya Russia. I'm going to work. Please make way for me. Ebintu byagumiza mungo kubiri omyanya emwe baweta abana bakuje kuvurwa emirimo omusese teknolojia nchichi echoma echikozero kora omurmogo echomeje ombyanga emwe na mnonga omuri New York nicho batangiye kukozesa echati nchikora omahoteli kandi hoteli yo kubanza kugikozesa budgeta Westline Hotel eginishangwa omucharo cha Buffalo omuri New York. Hello, robot has delivered the drink to the door. I'm a robot attendant. Very happy to serve you. It's my pleasure to serve you. Please don't forget to give me a good evaluation. Okujali abachikozire echomechi omoteri kibasa kukoretera ebintu nkebyo kurya ebirabo nebindi bingi nari wabo nechinchiwaye bwanka reception echomechi no kituma kibikoretera echomechi okora byona ebikiri kora bakire teknolojia ibesere mapping ekibakire na intercom kibasaga manugo umuntu wenda okwenda kushituma abakwanje kusakanya bwenje ejere kwenda questionnaires nesim. Ahano omrembe kwatuyisya abwa TV West ndi Senyomo Gideon. Aho murembe no kwatuyisya kandi nkitwe abagihangwe nitwe katuhenderaho tugire ngwe bari kuba omurebe murungi wa TV West. TV West negumizamu na programs zitari zimwe na zimwe nkayo mushongi no kuteka horebe abana mushabo gwishongoro rwanyu abakiri mu celebrating ya Uganda Cranes mutahi tweterekanize ompiro guno Michael tumwakire mu ijuru wa mwami niwe yabakwine